Сейчас и поэтому к ним переедет. Вообще не напрягаясь, блядь, едет, блядь, как это, на прогулке с девочкой. Смотри, какой пенсия. Juokse sinne, sitten takaisin.
rahulikult välja. Kas siuni Okei. Älä raavi! Oota! Tõmba nüüd pingele! Ei, vaikselt tule nüüd! Ma vist välja. Очень хорошая даже.
meie kui praegu saame ka võidu, ei ole siin midagi. Meil on aja peale, minuti mäng on.